Ayağında Koçkor'dan uqqan, Koçkor'dan Aksakallar oşo kezdegi katışkan emes, oşo atası aytып берген киши айтканда жанагы 40-жылы 40-жылы 39-жылы куйручук 40-жылы кетип атат да 41-жылы куйручук кадимки Оля куйручук 42-жылы 42-жылы өлүп атат. Ошондо 40-жылы согуштан дайын жок жакшы мезгил экен дейт. Ошо Кочкордун базарына Кожомкул келди дейт, Жумгалдан алып келиптир, мурдатан сүйлөшөнө бөлтүрүктү арабага салып барган экен. Экөөн күрөштүрөбүз деп анан чечинип майданга чыгат. Майдан дейт, Кыргызстаны илгери майдан деп чыккан. Жанагыдай койдун кыгын кыртышты алып туруп боз үйдөй. Анан кырк төшөп туруп күрөштүрчү экен. Ал Кыргыздын жөн эле жанагы эмелердей жапайы күрөшчү эмес экен. Мына мындай искусство маданияты менен болгон да, ой, Кыргызды жөн эле эметип атпай, менин билен Кыргыздын билбеген болду. Ошо жерден анан "Ай, токтот" деген үн чыкты дейт кайдан жайдан. Караса куйручук экен дейт, куйручук ошондо 80ге таяп калган кез экен. Куйручукта өзү зор киши болгон экен. Балбан киши. Токтот дейт. Мына уларга күлкү, элге тамаша. Экөөң бирөөңө жал келип турат деген экен. Токтот деп анан жүрүп эшитип барып таканы карматып атат. Анан талды сыктырып атат. Ломдун мойну ийдирет, ломду. Барабай кыла деп эми ошону уккан тигилерди карабайсың, нарктыр. Кеткен. Кожомкулуң Оля экен да чын. Кожомкулуң элинин керегине жараган. Ошон үчүн Кожомкул дейт сыйлаган. Кожомкул өзү да балбан болгон. Кожомкул да акылда болуп атпайбы? Ай, мынабу жанагы эми ушу саяктан чыккан экөө теңен. Алп тобок деген уктуңбу? Муну мен эмеден уккам да, көбүнчө кайран өлүп калды го. Комушу, атталар. Сапыл. Нурактан көктүн жалтыбакты. Тоогунда жак мыкты бар. Тобок ал Кожомкул абабыздан да зор болгон. Жарайт ортого магисе жарайт. Жарайт урдап келөкөн эметедиген. Кожомкулга ушул жактан Сыйдалы бир баланын чаары деген атты минискен экен. Алатта пилдей чоң ат экен. Тигиники да жакшы дейт эми, бирок баягы өзүнүн акбозунан айрылып калган кезде акасы. Бар ошо. Айырды министи да. Эмен таап. Ушу баягы чапчышынды кармап атканда, кармашып атканда балбан шолоктун муногу чолок колун ушу бармагынан кармап калат экен. Муну мен ашыра алдан таамай уккам. Бармактан карап, ошо бармакта ушун кармаган ушун ийип бармактан аттан түшүрүп койду дейт. Окту. Кожокен. Балбан шолокто. Ошо жерден эл дуулда дейт. Хакиңин авсыген аяктары мына улары саусактары не болуп калды, кармалбай калды. Сен дедиги куй экен, жалгыз бармактан алып басып койду. Себебин табат да. Себеби ушуну кармаган үчүн ийип аттан сындырып койдум дегени жөн сөз го дейм анда. Бармактан кармап билек сынган деп айтышат го. Бармактан кармай ийип түшүрүп анткени муну көргөн кишилерден агесте Кожокен тирүү кес бул 1950-жылдардын ичинде. Андагы ошондо балдар азыр көп болсо 70-80ге. Эми ошону көргөн адамдар болгон. Ошодон уктум деп Ашыралын айтып атканын уктум. Ашыралын айталы. Ашыралында куйма кулактар. Кылт этпей. Анын үстүнө Ашкен төп киши болчу, төп киши. Муна мен Ашыралдын бир эмесин эрдигин. Муну эч кимиз айта албайт. Муну мен эстебес кандай билбейт десем, көз эстебес мындай жака барбаса керек. Муна 50-жылдардын ичинде Казакстандын 25 жылдыгы болду. Жүрбөйсүздөр бир салтанат абага бир чыгайык. Жок отур. Ошо сөздүн этегине чыгып калды. Ошого бардык, бизди чакырды. Башчыбыз болуп Төрөбай Кулатов, Сайра Кийизбаева, Осмонкул Бөлөбалаев. Дагы жана бир 5-6 эмени айттым, оперный ырчыларды, мен фамилияларын жаттай албадым. Мына Ашырал мен кошулдум деп бардык. Шаяхметов деген бир секретарь бар экен Казакстан. Ал стул койдуруп, стулда отур дейт. Биз ушундай болуп жерде отуруп дейт. Кулатов да жерде отурат дейт. Мен айтты дейт, мына Бобөдө деген машина. Бобөдө. Шопуру бизден, бензин бизден. Эгерде чарыбаңар болсо Алматыдан 18 километр алыстыкта Пионерский лагерге тигилген. Шарыбаңар болсо ошол машина, сен дедин карамаңар да ишиңерди бүтүрүп берет.
Osa kimdir oturuyor dedi var ya tanı ben ne bala gezin dedi. Oturuyor olayda da almadı işte çanıtıp canım deyip var sırazından içip piva kayra gelem dedi. Kayra getem şimdi otur bir gelgen Osman Kulu karama koydu. Aylanayın aşkım. Canın bayastayım kakılay. Ne otur çık içine. Bana tamak tartkan yat. Bir tamak aylan uğramına getesin çanıtıp kayra gelin. Ne oturdu bol otur işte. Sonunda iyi. Ne? Anlıça başında çay tutkuş tevete var. Sakalı da özümünde uçtuğurakta ölemedi. Bir kişi vaylanan kudaya şu ye kal gelin arasından çıktı kança yemet be kaldık. O şu ortadan çıkıp kaldı. Bir kolunda domburak koltuğuna kızı aldı. Bir kolunda Akbaş Baburamuski degen vino Akbaş Baburamuski de koçkin eman men Baburamuski'ni görgeniz. Rubisке жақында басып келіп Шайхметтің астына жақын қалған бір 20-15 метр ұшында келіп тұр, жерге ұшында отырып тұр. Ақбаш Бобуровскийдің бір өпкөзін тіштеп жүріп алып, бүфтеп бір күйіп тұр, оғызына бүтін қойды дейді. Жақсы айтасың, не? Өтіргенмен тегерет ер дейді. İçip bitken дейді. Aşırar көрі отырсыз. Домбырасын алды, ой, үн екенді ашырар айтты. Андай үн мен қазақтан оқы. Дайды ұшына құрды айтты дейді. Жиенім Аспанқұл келіп қалқыма Алматының жанына сосыныр да бермеке келіп қалдым аулыңа шынай ұруат дейді. Дүгі ұруат дейді. Шаяхмет үстелде отырған. Енді ақин біздің өзіміздің қаражақ ақынымыз қой енді. Сыймықтан отырып. Сыймықтан. Сонда қой дегенде бұл. Қой дегенде бұл ұқымайды енді. Осындай ақын бұл енді деп емет отыр дейді. Майлан айнырдағанда байлықтың бары бес жақта қорап қалған Османқұл. Еміне бар сіз жақта бияғында, балқаш бар, ар жағында мақтарал, бақтаным бар, айтқанға менің де бүгін хақым бар деп шындай ұру атыр дейді. Басмырла ұру, түмеле темте ұру. Османқұлла ағамшы чүчіктен арып қой, шыны ұру. Сайра Гизбай чыдой кетет. Мен Сайра Гизбай тай жүз. Қандайша тай жүз дейді. Мен ұшын ұшыра қачан сұра тұрын. Ой тай жүз отыр өрес. Ой бір ұрдазаңыз бар. Айтын мұның бәрі өлтірді ғотазымыз. Сайрашқа қылып кетейін. Ем тілді осы уақын ұрдазым. Анан бүтөректен мен қаптарынан қачырып шығам. Бүтсін. Айтла. Төрбай қылат жақтырбай қал дейді. Құран емеген нейсе. Төрбай яғын алып қал дейді. Қарамалдан ба ұрдап бүтті дейді. Теретейін алып чатқаздан түштап чаңақ болата шүкөзі бар екен суырып алып чекесін періп сүртіп. Ай тарқаладым ғой. Тарқаладым да Шайхметті енді айналайындар енді осы кешіріп қойыңдар бауырлар. Енді сол біздің атын ғой бұл. Ерке қойды отатта. Ерке қойды. Ана бір малдан Османқұл қолын аймайлыға сүртіп олжыр башын атып. Османқұл алда күмішбаш қолымызды күреп ашырал алда ашкен дечеген. Алда күмішбаш қолымызды күйлеп берші деді. Анан даң күйлеп тұрын қолына қарматын деді. Ой қағылайын осы кем ақ жағын қылып бір кедем Османқұл ақ жағын қылып тәкші деді. Мұна мейізіне келген ойды оғызы жақ айтып бүтпей жетішпей қалшы дейді. Тураң айттың қажеке байлықтың бары бізде деп. Ой айтып жатқан жанағы, сен айтып жатқан мақтарал, ал қырғызшаға қотырызы, бізде болып пақтарал. Ой бізде дедім тияқта, ошжалалы жақта бар, бізде деді пақта бар. Бекер жүрбей жайында, келіп 5-6 жүрхан қапты бар. Османқұл берген жүрхан деп, аның естеді қылып сақтап алды. Айлан ақылда туатты. Бақ мүнті отқын Шайхмет башыл дейдай баштады дейді. Башын жерге салып отқын төрөе қылады, башын көтеріп келе жатыр дейді. Ой қалыстыққа келелі, қадырла бұрда берелі, чын болса ұшыл өнеріңді қармашып, бағында бүгін жеңелі, сәйді қазақтың бір байлығы тақыры жоқ болса, мені Қырғызстанның құмын артып келеу деді. Оқтың жоқ. Ой, Шайхмет болба қалды чылқылды. Аланан кейін емет тәк көндеген, түрі ағылады. Ой, намыс қиын екен деді. Шындай қиып қызыл болып чың алып шықты түрі ағылады. Қолынан алып осы екен шын сілкпайды. Рахмат деп шынтып отырды. Шын қойшы қысқазы 2-3 күнден тарадық, келдік. Ой, атаң көр, ай, чоңдың көті тегірмен таш айлантады деген раз екен. Bir gün cuma, же бір 10 күн içi şu ayını Moskvaға жазып өтеді. Председатель президент вехон сөйтіген. Москваға жазып өтіп, Османқұлға Ленин орденін тақты дейді.
Törwe ulat özü art paket bolup ketdik. Opera balette taktık. Kanty burdaganın Kazaktynyň Karajağı ümmetal kanty bazylgan, ümmetalny kanty owuzun baskanın, anın Kırgızstyn baylygynyň kemeke keň ekeni, anın kumundan başka jok eken, şunun baryny Osmankul böyle olayıpka. Lerin ordenini siyle ruhsat etsinizler de töşüne takıp bozukun kolun kalkma üstüne çapanın cevap ver siyle onun eşke getirip çıkışı bozukun ben ama tenkçilere gelip kuttukta şu bozukun kut bozun dedi. Yartan olsun ki Oruz oyunda ağzında kıklat degen razeli kendi. Ucu başı da zor dedim ha görmeci koluma bir 50 bir sözüm bilmek bir menden alıştı. Жақсы. Namusda kara. Taşkenbay degen kişi akın bolçu malında bismillah aytışıp жүрчү keyin kelbey kaldı çıkpay kaldı. Oşo kişi Kaysa aytamy? Эмжестен. Kojonkul'un ayından Taşkenbay degen. Bir bar özüz ozundan dugada. Özünün özünden. Aytça şonu. Oşolu kişi aytat. Aylı usta bir alaçıkta çoğun çal var öyle. Özü süylөгөнü de opurulup süylөгön sözleri deme. Kegeste biz ageste yaşmız. Bursuçtan kişine bir elüden jaşeleke kılıp içi bassak canustan ötüp alsak. Aksakal ayıldığın siberi de bolbay çırkapar kolundan jetelip geliyoruz. Çoğun şak piyala deydi. Ageste ilgeki piyaların onda öyle oldu. Çoğun piyala. Ana şondan tola koy bir tarttı yükmeyi var ile bir tarttı yük. Anan oğuzunu açıp zakıska kıldır. Oh kayran vak jaş keste kocakem göske görmeye kalmadı öyle. Dayım kaytanıp kaladı. 2-3 yol ayttı. 2-3 yol aldı 3. yol. 4-3 5 bir yerden ayttın deydi. Ne aksakal aytınız kanday bolup köptünüz. Kocakem ne olup göske görmeye kaldı. Bir şunda bir aytı berbeyiz bir desem anan ayt deydi. 52. yılı 51. yılı Kocakul'dan ben sezi ötküzüp aldım. Kocakem mağa ötküzdü. Ben özümde kuturup ne 20'nın 4'ünde ne 20'nın 7'sinde mi orta eme. Şu Suzamır'ın suyu narko ötke geçip ötüp bırak. Kocakemde takımdan alıp kolumdan karmap. Kocaka akı alganda da bir-iki silttim. Akı da yapırdım. Toktat da iterip koydu. Menen kocakemde jaltanat turbayda jamanayım düşündük kaldım. Keyin daha bir açtan gele düşündük. Kocaka akı alganda da daldan al urgadım bile. Hep Kudayatırı kantet dep jelketimdi bazaga şunda sıgı urganda apa dep bakırgaным bir bilem arjagım bilbem ezim olup kaldır. Bir ay gök su içip oturup sonra ayaktım. Muna baştın söğüktür jilişip ketip de aytça eken. Mimet muna başıma salıp alıp kayıştı. Bura oturup söğüktür orunda ageste taapta. Tavuklar vardı. Oşondan keyin Kojonkuldu görsek жүрөгüm aylana. Kocaken'in açısına tiyet çıkıyor. Aylanı ötüm deydi Kojakengdi görgende. Öşöntüp köpkön ayынан Kojakemen uşunu körgöm dep abiş aytып oturчu dep Taşkenbaydan uşu söz tuktum. Barakaldı. Ana Kojakemden ayından uşu atın unutup kaldım. Bu 80-nji yıldары Jalalabaddın kurortuna birge jatıp kaldık. Ana şeýden süýle şu bolup tigi bolup bagy söskö kumar janım ar nesen surayıp oturup çukul oturup Kojonkul'un aylanamın deysiz. Kojonkuldu gördüňüzbü dedim. Körüp kaldım yaşımda dedi. Kanday kişiler? Men de oşol kişi maga Kojakem sürütüm berge sürütü berdi azır attın yanında men de. Ha barakaldı. Erten görsetir. Ne men öyle de dur görsetim. Kojakem imniden öldü. Kanday bol öldü. Kojakemdeki şu yemezim maga tavuşmak siz bilesiz bilem dedi. Balban degen kişi etti lakıldatıp jep bir çana çıkımız içeli opurlup kurzağa salamdagan balbanlar bolat. Kojakem ömrü tamaka anday jogula. Kojakem sıpagana jeçi. Askana jeçi. Kojakem askana işçi. O Kojakem'in için içegilerin hiç gelip tamak ötpey uçtan öldü dep vraçların aytkan nukunda oşa kişi aytып oturup dedi. Bir aylında Barmankul degen bir Az çekende ziyan eken de. Az çeken taza içe. Özü zor kişi olsa. Zor kişi. Tribut etip otur organizm. Biroq bul kişi ançak Özü var nısavun tiyçeken de. Nısavun tiyçeken. Napçısın ya. Barmankul degen kişi olgan kursağa uçak at köter albay. Aşağı öyle жүрген kişiler var da. Tövmen alıp üçüken. Oşo kişi gelip Kojakem'e jaldırap. Aylanayın Kojaka aytasa bunu açaçılık var. Kursağını toyga koydu bir jan. Men bunu oğurum açılıp etti. Bir meni bir toyguzup bezeniz eken dep surangandan Kojakem alıp alıp kulagan taştan öýde gösteydi. Jaylolorun atını aytat. Hemen oşodan beri kıdırıp 7 жерden et jegizip bir koz sodur. Barganda kadır var eken de. Kojakem bargan jerde mal soyçu deydi. Kojakem kadır öte çoň bolçu deydi.
Oşadan düşüp kelatıp jana suuzamın nemesi suuna jakındap kalganda bir jele görüp kaldı deyt. O şehirde bir ayak başı bir 20'dan aşıp kulun baylanıp turat. Hojeke etçeyi veremet suuzap ketmişeden garip bir kımız içip keteyik dep kayırdı. Oturdu. Tura 17 ayak yana jıgaç kezemiden Çok litrdi abi. Yok, oşadan 17'ni işteydi. Toprak. Kayra tura atka minip jönögöndө Kojonkul aytты. Ekinci koşulup Barmankul. Kalın elge Kırgızstan meni uyat kılat ekesin. Şunça жерден ет жеп, kımız içip ölet, daha toybalı berginçtin. Endi ona uydu gözüň menen görsetip turasın. Jamanan şerden bar içiňe. Jok. Men kadırımda getirbe. Boldu. Uşu toygona toba kıl. Ketdi. Ketdi, ona getirgen. Bana geldi. Nasıl bağlanıyor? Öte sıpa olgan deydi tamaka. Özü tamaktan az gana jeçi deyt. Bir gana piyala şorpuk tapgaçı deyt. Etke şorpuk etke, mına şorpuk kişini adamın kuvatına keltiret deyt. Kojakem kartayganda içegizin iç girip tamak ötpüyor şu. Ötedele kartay bap birde. Örtedile kartay. Kança yaşında? 67 yaşında. 67 yaşında. 55. Buna men yıl. 66'dan. Ben Sizin yaşında. 68'de. Oşo ökösüne orta olsun. Hem oşonda balban işi olgan. Organizm tribut etken al kişi tamak içke akıl öyle. Bирок ал өзүң сыпа кармачы дейт. Ачкачылыкты көрүп калган киши болгон экен да. Мындай эмеге сугалакты кылчу эмес дейт да. Manav ekendir. Mana özü. Anan Kojakem oturgan yerde ageste sal adep güçtü. Kojakemen ozunu bir öde süylöy. Kojakemen artık binezen aytpay. Kojakem kaçan gana baldar. Ha oyun zoğunardı kuru oturla. Aytı oturgula dep Kojakemen söz çıkan. Anam biz bapıldap süylö anametçi dep. Kojakem söz kötü çok bolçu deyt. Kojakem açı söz kötü süylöçü deyt. Anan bir tuğan jiyi. Ugat eken de bro. Ugat. Janag şairler barganda ugat eken de. Ugat uşun bärin kulağına singiri oturçakan. Anam Kojakem deme aylanayan Kuday meni de ulu jaratkan geçirsin, biroq bul ukkan sözüm de var. Kojake kempir gelişpe kaldı. Arkaňyzdan toyak kalbay kalat. Muno Kızıloy'dan bir balbangız çıkan eken uşu ülentöýük dep na Kırgızstanyň birinji sekretary Abdykadir Orozbek özü ortaga çyp oşa kız jaş eken köndürüpdür. Kız tiyemde deyt. Kojakem bolbagan eken. Koç aylanayın baldarımanda jaş eken bolboyt dep Kojakem bolboy bilenbe kalıp uşudan Kojakemen tukun kalbay kaldı. Baldarım ikiyin naçarlyp ketdi. Bir balazy morfulot koyup keldir abdan oşonuzun da kiçine bar ele. Ne veresi? Ne veresi? Buna Kamsonski gölge çögör kalıp süzüp geldi. Taramış değil var. Men Kojakem jönünde aytып bersem söz köp. Jakşı. Kojakemden birinci güreşke çıkkanı da bunu emede güreşke alıp oşonda Kojankul 18 eken. Cumgaldan ataklı Dunkan degen balbanda alıp gelişken eken. Dunkan menen Kojankul'da şeyden betleştirdi. Biyalı bir alıp var deyt. Biyalı biydin tuğan eken Kojankul. Biyalı bir körüngöndün malın qaytargança menin malım qaytar. Mına жылkı deseň жылkı, mal deseň mal, menin kolumda jür. Men seni tiyaka ketip kalganyň, bu yaka ketip kalganyň bilbey kaltyrmataň dep kap jap jaşyr işil özüne alıp kelgen eken. Oşonda alıp bar, 60'lyň sazında o şerde karmaş boldu deyt. Ökönü alıp çıktı. Dunkan 37'de gez eken. Kojankul 18'de. Biroq Kojankul tigiden bir gıyla eki karıştay büyük dalıllığı Ökö betteşti. Dunkan bildi. Bilgen uşunda kulağına Kojankul'un şığıra verdi deydi. Kojankul, apaň men nejem bolat? Ayıldaş, meni jıkkanyň, apaň jıkkanyň. Menga jığılıp ber, biroq baygen sen al dep kulağına. Kojakem bagtyr ene bolat. Delde mineglarymy bilbey öýlenip turup kaldy. Kayra aýtdy deydi. Kojankul, muну men jıgaýyn, biroq baygeni sen al. Meni jıkkanyň, apaňdy jıkkanyň. Emen apaň bisin aýylda men nejem. Kojankul titrep çalmada turdu. Karmap. Tigil işten çalgan kanap turup Kojankul ba apazın gayra aýtyp bergenden özüň tışta örgende çalıp turup bir urjör basyp ketdi. Baygezinde örgen jok, emende örgen jok alıp ketdi. Biyalı bir bakır dedi. Atanın ağzından akmaktar. Bunun karağını işenize gerek. Oy bir karmaşık koz olmuyor. Aylanayım odan bunda öyle jığılıp kaldım. Kojankul'dan içine gitti. Jaman ızı ol Kojankul gitti. Oşonda jalan gitti. Batıraklar bakır dedi. Kojankul'da aldap gitti. Dunkan aldap gitti. El bakır dedi. El degen can dünyözü meni sezip durdu dedi. Kojankul'dan kanıtı aldanıp kalgan. Kiyinki jılanan çoğun yerde daha güreş bolup Dunkan o şirke gelip kalan eken Kojankul'da alıp başladı dedi. Kojankul çıktı et güreşme. Ortaga çıkıp Kojankul çeçini oturdu dedi.
Dunkandı karmap sүйrözü de bolboyt deydi. Can alıp götüp. Bakırat deydi. Men kargış alıp koydum öyle. Ekinci güreşpeyim dedim ben. Aylanlar beni koygulat dedi. Bilip durup kayra güreşke çıksa Kocaoğul'dan 6 sanın bir yerinden ayrılarım. Küreşten de aldı. Yengişten Abdurrahman degen menen çıktı. Abdurrahman da balban eken de biroq sal alan gazar neme eken. Ökö karmaşıp güç gelgende at basmay kalat eken. Ekinci karman at basmay. Attar Atın alı jetpeydi. Atın alı jetpeydi. Oşonda Abdurrahman yengkiye kalıp Kocaoğul butundan burap jörüp deydi yüzömüden çıkarıp. Oşo Kocaken külüp mıyığынан. Oyda joktu oyga saldım deyip butundan alıp buraganda Abdurrahman'ın murdundan kan atıp ketdi deydi. Attan çüye kaçtı içine. Çıkkan eken dedi kayranda. Çıkkan eken Suuzamır'dan dağı. Çıkkan eken kayran samak bilen kavan nemezi çıkkan eken. Dep Kocaoğul oşon değil birinci razı ol. Kocaoğul birinci yol danka bergen. Ataga bergen dep. Kocaoğul'u maktagandарды көктüm. Andan keyin de aptını köp kişi çıkıptır da. Çıkpap turgan. Noto anjan Akbalbanı çıkıtır biroq Akbalbanı jana kolundan silkip Akbalban jana atqa maşqa jana Oşona maskara bolsa eken da. Oşonu uqqan. Ne anjana muno emede şamaldı sayda qoğatlardan emeden Kızıljar. Oşo yerde çoң güreş bolup Akbalbanda kelген. Akbalbanda kelgen eken özü öktü. Akbalban atqa mıktı oynuğun sirkaştay. Жайдак аттын үстүнө секирип туруп, эки колун коюп алып, соорузуна бутун асманга көтөрүп чыгат. Аттан секирип түшүп Кожоңкул ушинтип келгенки эметет. Кожокем кармайын десе буйтап карматпай кетет. Улам далдактатып Кожокемди алдан кетирип, улам секирип түшө калып, кармайын десе бултап колтугунан биянан чыгып кетет. Ошондо калың эл арасында жене сакал жеенбайла дейт. Ой багынайын арба. Кожокемди так эме кыла турган болду го. Дәвренки өлшін төргенде Кожокем жеки сөмейден қармап қалған екен. Ошо бир бармай көтөрүп уруп жіберди. Ошо өзү өктүргөндөн алып кетти билбейм, эзин отуруп алып кетишти. Өлдү, не тирүү экенин билбейбиз. Кожоңкул ошо жерден тип 9. Тап сайчы экен го. Илине түшкөн экен да. Муну сөмөй ошо минтип баг, дагы минткенде сөмөйдөн қалган. Ошо уруп жиберген, ызы болуп калган экен. Жанагы аксакал курортто дагы кандай кызыктарды айтып берди? Ушулар Атын айткан жокпу? Айткан, таанышып бир жааттык экөө Ya ичинчи. mınalar delayt. Unut. Ezimen çıkıp bolot eкен. Ya. Aşmara Merkide. Belki de olur. Aşmara. Aşmara mı? Oşo Merkide yanında da. Çaldı var. Bul balban şolak erinden jana ere öldürüp jana Tatyana'nı urdap anan anı kayra atasına beret. Biroq buga sırtından ölüm göküm bolot. Ana bu şaktan Kaçıp gelgen. kaçıp geledi. Kaçıp gelip anan şu Almat'ın yanında kapçıgay, sapçıgay da maktı atpay jellerini. Şu yakta kaçkın bolup jürötken de. Uşakta kaçkın bolup jüren ana şu jigit jalan menen gelýärse bir zalqar jele baylanyp turat deyt. 50-60 kulun näşeden düşüp bir kımızı çektip giret. Gitse bu Kalı degen baydın üyüge. Kalı mı kazak mı? Kazak. Kalı da yaş kezinde balban bolup eňiş güreşke düşüp жүрgeni kişi ekende keyin kartaganda et oğurlap kurzak salıp yürüyen hemen de. Anam bu balbanlığın üyden görüntüp kalgan kez eken. Balban şolağının Ha, o şol çineken de. Bir aytımda var, şu kitapta var da. Savit Mukanov yazganda. Kazağın Ortadan turalbay algan кезде köp. Kazağın kankayıp balon şalaktın söğü kalgan kez eken hemen. Elinden getip bir iki jil jürüp kalgan bir yakta. Arvaz. Akbazatından muna çuğdan ayrılat Akbazatты jol boş yok. Короче ушундай болуп канкайган Kaçkın bolup jürgen de. Kaçkın bolup жүргөн. Ара sırtынан şu çar, tar eме giyişken dayım. Plas siyaktı. Hän salam aytat. Assalamu aleykum deyt üydegilerge. 20-30 kişi oturgan eken çoң akboz üyde. Biri de ele algan jok. Konak geldik. Konak bolup gelsen atыңды baylat düş, senin atыңa da hiç kim yok dedi. Üyden ün çıkıp atat dedi. Hän östörü baylap kirip gelişet. 4-5 oğuz yapılarda. Balban şoluk da zor kişi de. Balban çok da zor kişi de. Bırak kankay bana söğügüle kal, bırakta falan mesela. Toy Kali'nin sol tizesini basıp gelip otur dedi Kali'den öydürük. Diler nara otur.
Jıgaş ayak. Kımız katar katar sunuldu. İki joldan alışıp jigitler oturup kaldı. Balvanşalak 4 içi 5. jarımın içi aldığına koyup çekesinde terin şıpırdı. Kalay degen kişi karab oturup aytты. Bu bağırım karanına karasam balbandaysın. Bulay karasam bir kankaygan bir şey yoksun. Osu sen menin bir oyunum var uyda ötküzer. Soy uyga tüsen oyunga kalaysın. Oyun ortak dedi. Men makulmun. Ne oyun? Men buna sen nemetken oң jagımda oturgan. Konoktu. Uşu kurundan karmap durup oң kolmen götürtüp sol jamagan. Sol jaman götürüp oң jagına koyun. Osuga kalaysın. Makulmun deyt. Jerin derigişke emi olgana balvanşalak erişisi jan bir Kanı kızıydı. kanı kızıydı egen. Gel deyt. Balvanşalak dışında maldaşır oturat. Kolum belden ötüsü görüp bunu çıkır kaşatından gelip aldından salıp durup hup dep atat. Jana kan kaygan söğük orundan jılbayt deyt. Oy bulay tartkanda atan ögüstü orundan jıldırıp eşiğim. Karay bu ne degen adam? Janop dep atat. Balvanşalak şoydan oturup kopşup. Hiç bir emetbeyt kıymalday. Bu alda adam var ne? Tas bu. Ne degen? Bulay tartkanmen de men tüyünü orundan jıldırıp eşiğim. Buna ben keremet koy taң aldım dedi. Endi taң alsaz, taң albasaz bu sizin işiniz. Oyun ortak. Bu oyunga men de koşulan. Menin de ığım oң jagımda ele. Men götüreyim. Oy baya balam endi sen mega götüre almayısın. Meni atan tüyü ala almaydı. Degen ne bunday bak. Koran kasap bakalım. Demi alalma koysam men ayıpka çıkmayız. Biroq men atay kelgenden bir hareket kılıp göreyim. Siz şuga makul deniz. Makul dep turuk. Kalaganımda. Munogu dombura tatkanda muna söğmeyi menen ele aman eken da söğmeyi. Dombura bunun özü 24 oğunu var. Maşallah oğun kaçırmış. Öyle posu kende. Öner pos. Munogu gana mundayla ketken eken de. Munogular çolo oldu. Söğmeyi aman eken. Söymem menen oyna çoken. Bismintip çet öz. Ava. Amda da çet çeken kişi. Teret eken de. Teret ambu tukoyunca ter çeken de söğmeyi. Hakikaten. Men dığım oң jakta deptir. Otur